Usuku jojala kwamthwadlala lagibela imoto yamasonja izimpandla libangise eBhekville kwelamangwana. Lawo cela usiyabonga nene mongamazike uBiggs. Ngathi mfethu awungilekelele kade ngangishilisa umgodi engihuthi laphansi ngekhanda sokuselingele ezimbadlanyana nje. Mhlawumbe ngingabuya ngelinye ilanga. Wabe sekubuza uBiggs ukuthi mfana wami ngabe kwenze njani na? Abusuyibeka indaba yakho mfana wathi lokhu waqala ukukhula unayo ingoma enemiliyoni usiyihlekisa kubantu awusazi wenze njani. Yebo bhuti Zulu ngicela ukubuza uMthanden wafika ngalapha ezofuna ifisha kulwa. Yeah. Ngicela ukuthi makhona ivideo mhlawumbe nayenza ungisendele bhuti. Ala Big Zulu mfowethu umuntu abantwini. Wathi mfethu ake siphume ke hlala lapha phandle ngikuxoxele kahle le ndaba ngifuna abanye beyisi. Wathi khuluma nje kwenze njani? Wathi njengoba mfethu ngihlale ngudelela nje ngifuna igame nawe kathatha ngisafuna igame mina lapha emculeni kamaskandi. Ngisuke ngithi ngifuna ukuyidlala nawe nje kusuke ngekho personal. Wathi uBiggs uqhubeka nje